Kasang Hinyotrat Territorial Organization hitu mentakasi kalau IT yang dorkhas jauh sembut metrang bak kajala obri pedu katran kampo yang obak person tunsong man panjang pensyai halo kajeng penggerak kami yaki officer polis apa ke police department hajakan pila pasai khobor upasanya kasang obak dan pok dakhar loong bakar kompere kami ki pulit kami setia kat kom kam mekla police ag arajar shpo ulah tu ru bakasang kalawa daga right to information hak arpotrek unalur ajar puar hal kor kom penggerak kami ki officer polis apabila lap bakar gajeng penkenya ke mekla polis ag jauh senam ajar shpo nama bakat kom ke jawab juga arti adalah bagi don ke officer polis ke basu syak penggerak kami tengah po East Castle District omdunai ke khasan senam kam dah syak penggerak menteri sebagai parti district Sorkar membek ini nama hadiah bagi bu ya RTI di pan RTI yang Home Department Polis yang Arpotrek setempat ada di hadiah nam tu nilai ya kecuali kebagi keli kijili kita hendak sepotli kebengkong kebagi keli hai penting namai kebagi kongba. Please provide me information as to the transfer policy, if any, followed by the MLP for regular transfer of officer and constable. Hakini lah I with no comments. Kalau ini saya kini ke kuat bermulut. Jadi halo kata kalau mungkin kini kador khas seki. Nama lagi namun kini kingat segi nak yang sumber menteri uang lakat sorkar kador kejing bakla, kador kador kejing thok nama bisa iru sekarang nak kopor bahkan ini sorkar kalau otomatik NPP, UDP, SSPP, BJP kalau ngebobot kat kunci kendaraan halor kicing jadi apa ki political party. Tengi semua ba ni kumka wei nak sen konhon jang bersyukur ni wan cakap tungki bantuan semua ba lada ki long commitment sisa lada ki di ki law abiding ak Kementerian Polis Act Arajar Shipho kebakan hari kebawang officer posted as director, additional director, law and order, inspector general, next deputy, SDPO, SI, DSP, SP, but hadu inspector kadai containers kadai tangan senam. Te hagni ka RTI per kebanipan opini tipsai badon ki officer ki basyong tengah po iskasils kabade hapo inter district Kishon talat yang kansan senam. Kata ni yo untuk jenisnya. Hadin ni yo input ni file ke RTI, ke lap sisa. Kata ke kabang imla dan kerja. Tahap itu bakal ke queries bersyukur. Ni lah kelisha yo. Takabang please provide information if there is any refusal to officer requesting posting to units in Shillong City and Iskasi Hill District. If yes, please provide me information as to reason and the total number of such officers who have been denied such transfer from other district to Iskasi. Hani ki open information not available. Don't pakai officer di basyo hani. Ini lah lapat kat pun ke RTI ke jubab ki omba kimdei nak kami ke Iskasi. Haba kimdei tabli ki shong hani. Ayla di kiwei. Tinggi kenturi ke sorkar bagi kita benda AI lekan kino ki officer lain kat pun ka ni ka mekhiya polisa kita benda tek umban palat lekan ketena. Lada kita minta ni scam makanya sorkar ke desa kata kalau bedi lada kamu kimle kamu ke pausai ba kini sorkar minta ke kita ke bahe tengambat tali ki le drama tamu dia publicity stan ini kan ba nakalian yang sumber menteri bopet ya kan kamu ini pun sesingkai ya kan bagi ini scam kan ini kecil kepat ini kueres karena kebesar. Nama ki MLP kimdal nation ngam thai bagi nyale support ba dami move mangi hakor ye gani ngam thai ka kor kindeti nama ki shim bitang itu belum affected. Dangi bagi semua concern nama ba i ba kami jad bahar ke kam becam ni lada gade hapo ko home department na kono ni semua ba kadon kam pa regulate nama ba sumber menteri lagi bo kerana bukan bagi kita kam kapung kaan demi kuat berpikir kani hatu menteri sisane tangkap tian ne kani tangkap kapung election tak tahu kan di wan sakmat halor ini layo kani ka atai kalau ada sakit
Jadi ki officer hamne yang cuy itu ipi, nanam sim kerteng, andre ya ka total sembilan numbers, ya kita ki ba niyo ko komplain ki don hadu saung. Harai dalam ya tu kerteng ipi tu ki ba don ki ba nam ki ba action hapo is khasiras. Hakaju ke district, nadu SI hadu ki kala DSP ki don hamne, dan don ki ba nam sudah bertayar, frame dot thok tengi ki. Jadi ini kalian berjumpa ni lawan san nama apa? Kita deh hak banyo kimyo. Te kita deh pat kalau long yang suam memang. Tapi mungkin kita broadcast nama apa ni milah top ke bahasa. Bagi orang ba. Kami ke hanya sekemat ke dia reguler tentang kam jaga ni make place act. Kami kebakile sedang naik aspiran tertarik macam, undi bentuk tengah ini itu suara election. Yo kani nomor ting phe dia belum ke bahasa no. Kani last election kadang di situ suara. PI hadir tangko kiban me bijo. Andre nang bentek lah kami itu. Impact ke kani tang before election na hadir election tu kan kini dijuk na. Ya kata kenang ba ladaki kami ke सरकार ही लगा कर कंबोड कर कुमकान ते पब्बा जुथो बा कदी के सरकार का बशु प्रति प्रयोग